sigurno ne možeš solo. Hvaljen Isus, dobar dan, dobrodošli, dragi moji stakočići. A nismo više jaganjci. Ja sve ste vi, sve životinje koje se mogu... A šta je to jaganjac? Katolički jaganjci utihnu. Sve životinje koje se mogu potapšati s leđa, to ste vi. Znaš šta je to kad katolički jaganjci utihnu? Ne. Tiha misa. Ti mali Fabijane, jedini ti Fabijane nisi donio ništa od onih kobasica i onog što je bilo za zadaću. Joža je donio lijepih čvaraka i nešto slanine. Brazo je donio... Malo kulena Znači i drugih svinjskih stvari, da vi morate davati malo više milodara. A onda ovaj čovjek koji je došao u crkvu kao slijep, ne? I on se pravi slijep i ne da novce. I što je trebao naš čovjek, naš župnik, da nekoga izbaciti van. Marš van, nemaš novce, van iz crkve, ekskomuniciran. On tvrdi da ga on nije vidio jer je u crkvi bio mrak. To ima neke logike jer gledanje je dvosmjerni proces, ne? Ti gledaš mene, ja gledam tebe. To je Ako sadonistička... ja gledam tebe, a ti si slijep, onda te ja ne vidim. Tako da ja potpuno razumijem zašto njega izbacio iz crkve. Ti imaš probleme s logikom, sine. A opet s druge strane, ako je ovaj slijep, znači on nije ni vidio da je izbačen. Prema tome, on se uopće ne osjeća povrijeđen. The land is strong earth. They must. Htio bi pitati nešto, prije svega možda tebe, Fabijane. Ti si tu dosta napredan sa svojom krivom logikom, ali možda nešto uspijemo čuti od tebe. Evo, ovo što je bilo sa ministrom vanjskih poslova i njegovom suprugom. Da li se to meni čini dobro ili ne dobro da je on, odnosno vlada, oprostila 6 milijuna i ko zna koliko stotina tisuća kuna nekakvom Bilmešu koji je od njegove supruge otkupio poduzeće za $500,000 kuna, a koje vrijedi 10.000. I Bog je rekao... I meni je ministar simpatičan. Treba praštati. Kome? Da je opraštanje je plemenita gesta. I kad vlada je oprostila nekomu peneze... Da je to velikodušno. To je velikodušno. A zašto onda kad sam ja ukro u samoposluzi sladoled sam poslije morao 5 dana klečati na kuruzi? To je zato sladoled ne krade. Sladoled se ne mre oprostiti zato jer se sladoled rastapa. I sladoled se rastopi prije nego ga uspiješ oprostiti. Sladoled nije Božji dar. Jer je nastao uz pomoć sotonističkog aparata i zato to nije... Nikad Isus nije pretvarao kamen u sladoled, nego je punil vrčeve s vinom. Neko kuca, profesore. Evo ovog takvog bosanca, jebi ga. Ko je? Čovječe. Dobar dan, profesore Bošiću, zdravo momci. Zdravo, kome, evo te, pa česti došli. došao. Je. Pusti me danas se sjeba. Šta je bilo? Čitao sam Ladnu jutros. Vidio sam jednu trebu, Jadranka, kažu iz Zagreba tu bude negdje. A zato si ti došao? Judata! A zaljubio si se u Jadranku? Gotovo sam ateljem! Kume! Nisam znao šta da radim. Zvao me tetak, Taban Taulić. I dao mi ideju da napravim pjesmu. Jel mogu ja, profesore? Hajde, sine, ti... Jadranki Stojaković! Ti uglavnom kazniš, što znamo da dolaziš pješice iz daleke, male, despotske zemlje Slovenije, a imaš pun si pjesama, ti si pjesnički tip, s tobom ćemo napraviti društvo mrtvih pjesnika, pa onda otpjevaj nam to što si smislio. Ajmo, 1, 2, 3! Kupit ću auto, kupit ću motor, samo da me pogleda Jadranka Kosor. Prodat ću kafanu, platit joj kampanju, samo da me gleda i noću i danju. Prodat ću sve, samo zbog nje, samo zbog nje dijelit međeve. Prodat ću sve i nebo i more, pa da i ja vidim Banske dvore. Djeca, nije tako. Ona kartan moja! Daj pištolj, kume!
Ne morate plakat. Ona je ko duboko plavo more, ja sam samo mali krastavac. U njemu. Kume, i to morski. Ti si se zaljubio u nju. Zajebao se, kume. Pa ima ti ona, možeš joj se javiti na hotline. Samo kažeš da si branitelj i nema problema. Fabijane, ne seri. Pa ne. Nisam se tukao s tobom nikad, još jednom me nešto sjebe potući se matere, mile. Aj. Mi Slovenci smo taki. Možda smo tvrdi ovako, izvana. Ali smo na šakama brzi pravo. Ja sam čuo da vi Slovenci hoćete, vaša tajna služba da hoće oteti Janicu Ivicu Kostelića. Nećemo. Nije problem, sad više ne igra se nogomet, da nije problem se spušćati po snijegu na dol, Nego da na to gol. nije nikakav sport. Crkva je protiv sporta, jer još tamo za vrijeme Krista su oni prokletnici, Rimljani i ostali, Bacali kršćane lavovima. tako je, i to su smatrali sportom. To zapravo znači, ako su Rimljani bacali kršćane lavovima, a kršćani su preživjeli, da kršćani nisu bog za kak ukus ni za jelo, jer ih lavovi nisu htjeli pojesti. Loše meso, mislim da su bili predebeli. Posno nekako to meso, da. Zašto nisu bacali muslimane, a? Zato što nisu jeli svinjetinu i nisu bili masni. Desilo se ponovo čudo u Hrvatskoj. Desilo se Znaš čudo. za novo čudo? Tamo gdje su maknuli onu ploču u Francetiću, izrasla je nova. To je čudo. To je To je ukazanje Francetića. To je korom. To je dokaz hrvatskog poduzetničkog duha. Ne, to je dokaz da u našoj zemlji dobro rode ustaše. Kak jednog iščupaš, drugi izraste. Tako je, plodno tlo. Mora da smo dobro zasrani u prošlosti. Splitu navodno ne žele trg žrtava fašizma, već hoće trg žrtava komunizma. Ne treba nam trg nikakvih žrtava. Nego To treba. Su obični vjernici koji su žrtve. Treba nam trg pobjednika. Tako je. A ne trg žrtava. I kup UEFA. Nikad ne treba iti za gubitnikima, jer nikad ne bomo dospjeli nikam. Tako je. Ako bomo slavili one koji su nadrapali, onda ne bomo nigdar išli nikam napred i zaostali bomo skroz. Razumiješ? Pobjednike treba slaviti, Tako je. a gubitnike zgaziti. Živjeli pobjednici! Dosta mi je ovog sata, gledala sam oči na veliki odmor i doma. Pa onda, do sljedeći puta, pozdravljam vas sa zdravom Marijom, milosti puna. Gospodin s tobom. Doviđenja. Jel ti znaš za koliko muhe u Africi pojedu žirafu? Ne znam. Za 5 dana, stari.